Olá, malu karenain televisão Gemen. Hasor malu falihohau, Saturnina Fernandes e o programa Sabor a Timor. Telespectadores, e a episódio de hoje, a missão continua apresentando a fatin ba itabot sira, haha ba inang isin rua, inang fosusu ba bebe, nebe, honarang modo tahu tempe no aiferina kukus. Diak telespectadores, hakarak informa na fatin ba itabot sira katak. Programa idane serviço mútuo entre Ministério da Saúde, Unicef, União Europeia no Gemen TV. Telespectadores, antes satu apresenta menu de ingredientes no processo sira, lahalua, hakarak famen ba itahotu katak molok serviço, ita tem que fazer liman de dia com sabão, pelo menos 20 segundos. Ingredientes sira nebema que se utilizamos, ita tem que fazer roto. No equipamento sira nebema que ita usamos, tem que fazer homomos, molok ita usa. Diak telespectadores, tu irmai, a me apresenta ba itabot sira, menu dahulu, nebe honarang modo tahu tempe. Nebe nini ingredientes, mak tu irmai. Ingredientes dahulu, mak tempe, tu irmai, tahu, forestico tiga foretali, mostarda, tomate fresco, masing, e íamos tempero selo canesang lixmian lokal nebe makik, hamutuk mos ho lixmuting. Tempe nebe mak iha hamutuk ko tahu, ita sei kuah o se fatia halo kikik. Tempe dane ami sei fahe uluk barua. Modelo kuane tu iritani hakarak. Ita kuahot tihalai, depois ita tahu tempe, ita hahu prosesso teing, ita sisona uluk. Okay. Diak telespectadores, panghira ita temi sona ne kata kita usa mina barak. Nebe ihane haula suka tanesang menu dahulu sira nebe haudehang kanuru idaga kanurua. Nebe tamane sona nebe ita tahu ko diharemos quantidade de minania para oinsa ingredientes nebe ita sona ne bele tamahotu ihalara. Dia kita husik mina manas lai, tahu husik latau masin tambahnya ini textura ne mamar liu doro kitua, então husik ba orsida prosesso wahira ita halumidar mak nia bele simu masing nebe mak kita tahu ba. Tambah tahu tempe marang ituan, nia sólido então kita tahu masing para fogosto. Pois wahira sona tempe idane lalika torado demais liu. Bela os kata katu tasak liudet lai. Ita hare senia mia ona ita bela hasai. Fore tali ita bela tesiona tuir itania gosto ga tuir selera, nega. Awanoi modo sir hanesane ia basic kita ni umamos ia itania tos mos ia. Nune ita bela produce ia nebe mak saudável, makono nutrição, bela hasai asambala. Pelo menos ita kuah hanesane ba forse koti ga fortali ita kuah naru hanesane. Eu já passadeira tu ne mina beletum. Ya kita husik mina tun lai. Diak telespectadores, ita husik tahu atu tasak e muda nya cor para saimian. Hawa cara katu prepara be tambah fortali e forchicote dene ita tem que escalda. Ami usa ihane ami usa ahimata nebe mai usigas. Ebe se iha uma usa aisunu iha ahimata rua bele sunu dala rua hotu para depois bele halo buat rua iha tempo hanesa.
Odi heim fali be naransa be nakali. Kita reto kita tahu si parte okos miau ni kita beli filet ya. Kalau kartau lain masih itu yang be. Tiak telespectadores, na fating how dehang se iha tempo aproveita para tempo la belakon. Pode heim batuto ne bemak iha. Se iha tan serviço selo que agora prepara mostrar laga modo mutim para o sirat completa mos vai iha menu idane. Taretok be para depois vai idane na kali tansa. Pode hei helai tanya tahu ho forsikoti hawa karak mos atau prepara lisir ne bemak se usa okay. Refari tahu lai. Oke, kilero itu ang hirita sana tahu. Tempe layus liu. Kaya utak ahilay. Oke, tahu pronto na. Agora os calda fali modo. Iane ami usa tomate fresco fuan rua. Oke, telespectador kita saya uluk lagi mortahan. Preparação pronto, agora kita tem tahu hamutuk para tu bersai modo tahu tempe. Iane ami usa na fating cara que usa minha no virgem. Usa kanuru rua. Terusnya mana situ? Foi metaulis, sansa bye-bye kita halo modo sirseluk. Kalau nai mana sona tambah nia suar mo saya na. Ya. Kita husik 6 like, moringona, mas bem precisa 6 like itu anta. Oke, agora tá o tomate. Tahin itu para tomate dodok di dia lain, kita tahu tempe, depois mak modo tahan serbatur. Meu sir ne bema kami apresenta baita botsira, paseliman, molok serviço, o equipamento sir ne bema katuza ne tem que ser fácil, vamos ingredientes ne rasik mos, kita precisa hili da ne bema dia nutrição se iha e se fresco. Dia kawanoin tomate começa a arançar, começa a dodocona, mas antes satu tahu hawakar kalau halumidar uluk lai. Ni gosto do luclai para depois sasan terceiro tamane hela sai ida deta na menyato deta. Kita precisa masing. Bele tahu na tahu ho tempe. Depois kita tem que coco molok fo baema. Kita tahu kahur hamutuk hotu. Dia maluk harena insira. Hau bele coco luk ida.
atu hatena katak ninia masing atu ogalai. Menos mos tem que sabor ne bem pas para ir menina mal, nega? Pelo menos a nessa é suficiente, não? Ona então o processo tem rotona. Agora está prepara o takatiahi para ita preparar na halo o empratamento ga nessa tau iha bikan para outra vez para tu servir. Tiap telespectadores, menu dahulu honarang modo tahu tempe, ini resultado mati. Tahan saida mak dia kliu ba inan isin rua sira nebe bele halo inang no bebe saudabel. Inang isin rua sira laos handet ba sira ni an. Mai be ba mos bebe nebe iha sira ni kanota. Tang ne sira precisa hang barak no hang uoing no hala tuir mensagem importante kona ba nutrição ba ina isin rua hanesan tuir mai. Hang ka refeição extra iha kada lorong. La iha hang nebe makluli ka bando ba ina isin rua. Asegura hang oi. Manutolong, koto, nang, ika, ne dia ka Tuhan. Minimu hang dala ida kada lorong. Hang hirak ne precisa ba bebe nya crescimento. Tarik nang no ikan hirak ne susar atu hetang, bele troca fale ho hang koto, ervila, fore, ka produto husi fore keli, exemplo, tahu ho tempe. Asegura katak itabot hang nebe makteng ho tasak di dia. Dia telespectadores, hafoi ita acompanha tia menu dahulu. Tuirmai ita tama baiha menu daruak, nebe ita prepara ba merenda nia honarang aiferina kukus. Telespectadores, molo katu halo itani menu dane, hawakara katu hatudu lai beta botsira ingredientes ga sasang nebe ma kita usa podi halo aiferina kukus. Ihane ingredientes nebe ma kita usa aiferina kor muting kor kinur conforme mebe ihane kor muting nebe mak ami koi tiha ona ita hasai tenia kulit pasa mostia pues ita koi hanesane pelo menos idane iha ai farina ising nebe natong kari hanesang hamne limang nene iha hat nema kita koi sai hanesane depois ita precisa nu puang puan naton nebe mak koti metade de koi pues
ita ihamos masimidar, aumenta tang ho masing ituan para fogos tulitang. Diak telespectadores, mahita hamutuk hare prosesu atu halo ay farina kukus. Molok atu halo menu ida ga ayhang ida ita sempre hanoi atu fasaliman bebek para ita kar hahangkarik nes higiene no saudável e ingredientes iramos na fatin tem que fazer, hare na fatin ba ihan inia higiene. Ok, agora au tau a farina ihane. Agora nu bele tau. Ihane nu ita bele molokoi ita hakara hasai nia kulit mos bele, la hasai mos bele. Ok, agora au tau hamutuk. Tu irmai masimidar. Ida ne hanesan kanuru ida. Se kanuru hanesan la iha kanuru usa hodihani ne mos bele. Okay? E masing ita tau na tonde ita bele bide tamba molok serviço lima botu tu faz mosona nebe tau itu andet para tu gosto det. Okay, agora o kahur hamotu koto. Ne pronto na. Ne mistura di diakona ga kahur malu di diakona hein bola det. Sana kukus ne bema kita usa belemos ihaninia parte da be kukus ne bele nahe huritahang o sela iha ita bele koseliu mina itu tamba ai farina ni anesang borracha ni anesang be goma dala rumah bele belit mas mina ne para tu ajuda wa hirita sai kari fácil bolinha lalika bot liu basta naton anesang tempo ulu ko hirseki khalimar pimpong kari anesang edet mustona ne para ni tasak diak se bot liu dala rumah precisa tempo para katu kukus, nega? Okay. Anesta nedet, hanui na fating, mahira serviço, 5 hotumos, nebe ita berkar ho 5, nega? Tareto karik be manas diakon ita beltau. Itu antang. Mana zona me benia suar sidak sai diak. Quando be começa manas diak, au bele taulu ki daida. Diak telespectadores, awano itania farina kukus mos tasakona ita hare hamutu katunune ita belhalo empratamento na. Hare tok. Tasakona ita belhasai hau taka ai para ita bele hasai tau iha bika nebe ita prepara. Ita belhasai ona ita tau ba iha bikan lara. Tambah semanas estoy haciendo ini, Ok, telespectadores, eu tenho produto a farina kukus, devemos itacar oferecer para momento merenda nia, pronto na, nia resultado makanestane. Produto idane nakon nutrição, liu karbohidrat. Tambah karbohidrat ne, anesang nutrição da nebema, for força ba itene ising. Fácil, atu hetang e fácil mos atu prepara. Ba inang isin rua, ba inang for susu ba bebê, ho nutrição nebema diak ba bebê sira. Nomos ba membro familia tomat. Hau Saturnina Fernandes, hamutuk ho programa Sabor Timor, agradece ba tabot sira, nebe acompanha na minha programa idane. Dalai datang beta bosirnya participação, ami hato obrigado bara. Hasor malu fali ia episode tu irmai, ho menu sira nebema kami prepara ona. E adeus.
Saída máquina sira persijatan, aku segura katak sira ou sira nia bebê saudável durante tempo fosusu. Cuidado selo, mak inang precisa durante tempo fosusu, mak hahang no descansa. Durante fosusu, inang precisa halo tuir mensagem importante tuir mai. Hang hahang extra rua cada lorong. Hang ai hang haburas, no ai hang for força lor lorong. La ia hang nebe bando kaluli ba inang durante fosusu. La ia ai hang ka dieta especial nebe precisa atau fornece susu bem, com qualidade, no quantidade na tom. Inang fosusu precisa descansa durante lorong. Durante fosusu, inang labele hemutua, no labele fuma. Assegura kata inang hang ai hang nebe rico ho proteína durante fosusu. Ia tang informação selo ma ami precisa hatene? Los, ricos liu, ha foi em parto, inang sira precisa, hemu mo suplemento balo, hanesan tuir mai. Hemu ferro, ácido fólico, musanida. Cada lorong, durante lorong cianulu foi em parto. Hemu hemorok lumbringa, musanida, cada fulangen. Suplemento ferro, ácido fólico, ajuda a prevenir moras anemia, karang menos, ba inang foi em parto. Obrigada a Bola Pai ba informação mutu-mutu. Ami mo sehat tuta informação ne ba ami maluk sira selo mune ami hotu ngamutu pele hadiah saudi inang no oang ia aminya.